Yes, reka nizere ko umeze neza ahantu hose uherereye mu duce twinshi cyane two mu Rwanda. Amazina yanjye nitwa Uwababyeyi Sonia Lola. Welcome back to my YouTube channel. Aka kanya uko muri kubibona mpagaze kuri stade Amahoro ahamaze kubera umukino w'ikipe ya APR FC yahuraga n'ikipe ya Musanze. Muri uyu mukino umaze kuba aka kanya n'umukino urangiye ikipe ya APR FC igahita ishyikirizwa igikombe cyayo cya champion. Ikipe ya APR FC yatwaye ibikombe bitatu muri uyu mwaka wa championnat cyangwa se muri iyi sezo, harimo igikombe cy'amahoro, igikombe cy'intwari ndetse n'igikombe cya championnat imaze gushyikirizwa uyu munsi. Amazina yanjye yitwa Uwababyeyi Sonia Lola. Video mugiye kureba ni by'igitaramo cyose ukuntu cyagenze, abahanzi ba performinze, abakinnyi uburyo bagiye barata ibitego bitandukanye ndetse kandi na ambiance y'abafana muri rusange. Amazina yanjye nitwa Uwababyeyi Sonia. Nimba utarakora subscribe ndagira ngo ukore subscribe. Murakoze cyane. Numero eshatu mu cyesipanyaro mwita El Capita, mu gifaransa mwita Capitaine, mu cyongereza mwita Skipper. Niyomugabo numero 10 yamukandagira mu kibuga cy'ikatsi mito.
After the match, baada ya mpira tuanze music sawa na shida. Make somebody hear us now, sing on! Sing
Thank you so much. Thank you. Murakoze cyane. Rujugiro ndetse n'itsinda ryawe. Happy happy. Happy happy. Happy happy. Happy happy. Thank you. Thank you so much. Thank you. Murakoze cyane. Rujugiro ndetse n'itsinda ryawe. Happy happy. Happy happy. Happy happy. Happy happy. Thank you.